Mururungano ya gutetia thogora wa maguta guku bururi-ini. Family cia area cio ni iracakaya ikuo ciao kuri Patrick Githinji uri arutaga wira wa gutura nduthi arahurirwo rithathi agithie thukuru na kugiria ciana ciake igiri na oho andu angiana aria marathi na mbere na gukorwo makiamukira urigitani thibitari-ini wa Model Level 4 makihonia nguraro cia rithathi. Ona maabitha eri a borithi marathi na mbere na kuhonia nguraro iria maratungirio hindi ya mururungano ucio. Ucio kijana we rahurirwo etagwo Githinji ajitaga baba na ithuĩ ta aciari kana family nĩ tũraigua tũhinyĩrĩrĩkĩte na tũgaturwo mũno nĩ tondũ Githinji ti kũrwara ararwarire kana kũringwo nĩ ngari, aroragirwo nĩ thigari iria ibatie kũmũgitĩra, na Githinji aragĩraga ciana ciake thibitarĩ iria mũtumia wake erĩkia kũmũtigĩra arahurũkire Dithemba. Rĩu twĩta family ni turahoya thirikari ituhe kihoto gya ciana kia mwana witu. Mimi ndio baba ya Patrick Githinji, huyu alipigwa risasi hapa kwa Leri jana jioni saa 10:30. Alikuwa akienda kuchukua watoto wake hapa nyuma ya hii shule, na mimi tu ile kitu ni asaomba ni kwa sababu yeye hakuwa kwa maandamano, yeye alikuwa anaenda kuchukua watoto wake. Ninaomba tu justice ya mtoto wangu ili iweze kupatikana. Amewacha watoto watatu na pia nikirudi nyuma kidogo mke wake aliaga last year December. Kwa hivyo alikuwa akijifanyia kazi yake, ni makaniki wa nduthi, na miaka yake yote hapa hajawahi kusa kitu cha mtu. Kwa hivyo tu ile kitu binaomba, nimewachia watoto watatu na Mungu atanipea nguvu. Asante. Mururungano ya muthenya wa ira ya gutetia